Hello guys, Rezamire kanguha ikaze kuri Olivier Fernandez ngushimire nawe wahisemo gukanda subscribe. Reka amakuru yacu tuyatangire muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza English Premier League round ya 4 nyuma yo kuva muri international break bagarutse aho tariki 11 z'ukwa 9 2021 bazaba bagarutse ku isaha y'isa 7 n'igice. Ikipe ya Tottenham Hotspur izakirwa na Crystal Palace. Manchester United saa 10 yakire Newcastle United. Uyu mukino ni nabo umukino Cristiano Ronaldo azatangira akinira ikipe ya Manchester United. Ku isaha y'isa 10 nanone Leicester City izakira Manchester City. Arsenal saa 10 nanone yakire Norwich City. Southampton yakire West Ham United. Turacyari saa 10 Watford izakira Wolverhampton Wanderers. Brighton and Hove Albion yakirwe na Brentford. Chelsea yakire Aston Villa. Umukino uzaba ku isaha y'isa 12 zuzuye. Watford izakira Wolverhampton, Brentford yakire Brighton and Hove Albion, Chelsea yakire Aston Villa, Leeds United yakire Liverpool, Everton izakira Burnley. Uyu nyuma yuko ikipe ya Wolverhampton Wanderers imaze gutsindwa n'ikipe ya Manchester United igitego kimwe ku busa bigoranye, nubwo tarigeza tukareba se Wolverhampton izatsinda ikipe ya Watford nyuma yuko ivuye mu cyiciro cya kabiri. Ndakeka bamwe muri mwe murishimye. Reka turebe urutonde rwa shampiyona karandiriye muri English Premier League uko bihagaze. Aho ikipe ya Tottenham Hotspur iri ku mwanya wa mbere n'amanota 9 zigamye ibitego 2. West Ham iri ku mwanya wa kabiri ifite amanota 7 zigamye ibitego 5. Man United iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota 7 zigamye ibitego 5. Chelsea ku mwanya wa 4 ifite 7. Liverpool ku mwanya wa 5 ifite 7. Everton ku mwanya wa 6 ifite 7. Manchester City ku mwanya wa 7 ifite 6. Brighton and Hove Albion iri ku mwanya wa 6. Leicester City ku mwanya wa 9 ifite amanota 6. Brentford ku mwanya wa 10 ifite amanota 5. Aston Villa ku mwanya wa 11 ifite amanota 4. Watford ku mwanya wa 12 ifite 3. Southampton ku mwanya wa 13 ifite amanota 2. Crystal Palace ku mwanya wa 14 ifite amanota 2. Leeds ku mwanya wa 15 ifite 2. Burnley ku mwanya wa 16 ifite inota 1. Ikipe ya Newcastle United dore ko ifite akazi katoroshye izakirwa na Manchester United iri ku mwanya wa 17 ifite inota 1. Wolverhampton Wanderers nyuma yo gutakaza umukino ikina na Man United nta nota ifite ahubwo irimo umwenda w'ibitego 3. Norwich City ku mwanya wa 19 nta nota na rimwe ifite. Arsenal ku mwanya wa 20 nta nota na rimwe ifite ahubwo irimo umwenda w'ibitego 9 imaze gukina imikino 3. Ubwo izakira ikipe ya Norwich City no gutegereza Arsenal bizagenda bite. Giye kureba amakipe amaze kwinjiza ibitego byinshi muri Premier League ndetse n'amaze kwinjizwa ibitego bike. Ku mwanya wa mbere turasanga Manchester City imaze kwinjiza ibitego 10. West Ham United iri ku mwanya wa kabiri imaze kwinjiza ibitego 10. Man United iri ku mwanya wa gatatu imaze kwinjiza ibitego 7. Aha ni amakipe reka nanone turaba amakipe atarinjiza ibitego byinshi muri English Premier League. Tottenham Hotspur iraza ku mwanya wa mbere nta gitego na kimwe irinjizwa. Liverpool ku mwanya wa kabiri imaze kwinjizwa igitego kimwe. Ikipe ya Chelsea ku mwanya wa gatatu imaze kwinjizwa igitego kimwe. Top scorer wakanya tuvugana Michael Antonio araza ku mwanya wa mbere nk'umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi muri English Premier League mu mikino 3 itambutse. Ku mwanya wa kabiri hari Mason Greenwood uyu musore ukinira ikipe ya Manchester United amaze gutsinda ibitego 3. Ku mwanya wa gatatu turasanga umwongereza Dominic Calvert-Lewin ukinira ikipe ya Everton amaze gutsinda ibitego 3. Assist aho nibo bakinnyi bamaze gutanga assist nyinshi muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza. Ku mwanya wa mbere turasanga Paul Pogba uyu musore w'umufaransa ukinira ikipe ya Manchester United mu kibuga hagati amaze gutanga assist 5. Ku mwanya wa kabiri turasanga Michael Antonio ukinira ikipe ya West Ham United amaze gutanga assist 3. Ku mwanya wa gatatu turasanga uyu musore w'umunya-Brazil ukinira ikipe ya Manchester mu busatirizi yitwa Gabriel Jesus amaze gutanga assist 3. Abo ngabo bakaba bakinnyi bamaze kugira uruhare rw'ibitego byinshi. Ku mwanya wa mbere turasanga Michael Antonio amaze kugira uruhare rw'ibitego 7. Ku mwanya wa kabiri turasanga Paul Pogba amaze kugira uruhare rw'ibitego 3. Ku mwanya wa gatatu turasanga uyu musore w'umunya-Egypt yitwa Mohamed Salah akinira ikipe ya Liverpool The Cops amaze kugira uruhare mu bitego 4. Abakaba rimwe b'abakinnyi bamaze kwerekana ubuhanga budasanzwe muri iyi mikino itambutse muri English Premier League. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Spain ni Laliga Santander nabo baragaruka muri iyi weekend round ya 4. Aho tariki 11 z'ukwa 9 2021 ikipe ya Villarreal iri kuzakira n'ikipe ya Deportivo Alaves. Uyu mukino waje gusubikwa. Levante izakira Rayo Vallecano. Sevilla iri kuzakira na FC Barcelona. Uyu mukino nayo amaze gusubikwa. Ikipe ya Atletico Club Bilbao izakina na Mallorca azaba ari saa 3. Ekipe ya Osasuna izakina na Valencia. Cadiz izakina na Real Sociedad. Ekipe ya Real Madrid
izamanuka mu kibuga ikina na Celta Vigo. Getafe izakina na Elche, aho ekipe ya Granada izakina na Real Betis. Kuzareba se uyu mutoza Carlo Ancelotti w'ikipe ya Real Madrid azapfa kwikura imbere y'abasore ba Celta Vigo. Ubaka kanya kuri karandiriye muri Laliga Santander. Ekipe ya Real Madrid iraza ku mwanya wa mbere ifite amanota 7 zigamye ibitego 4. Ekipe ya Sevilla ku mwanya wa kabiri ifite 7 zigamye ibitego 4, Valence ku mwanya wa gatatu, Barcelona ku mwanya wa 4, Atletico Madrid ku mwanya wa 5, Mallorca ku mwanya wa 6, Real Sociedad iri ku mwanya wa 7, Osasuna iraza ku mwanya wa 8 ifite amanota 5 zigamye igitego 1, Atletico Bilbao iri ku mwanya wa 9 ifite amanota 5. Ekipe ya Villarreal iri ku mwanya wa 11 ifite amanota 3, Cadiz iri ku mwanya wa 12 ifite 2, Levante iri ku mwanya wa 13 ifite 2, Real Betis iri ku mwanya wa 14 ifite 2, Elche iri ku mwanya wa 15 ifite 2, Espanyol Barcelona iri ku mwanya wa 16 ifite 2. Ekipe ya Getafe iri ku mwanya wa 18 ifite 1. Ikipe ya Getafe iri ku mwanya wa 19 nta nota ifite ahubwo irimo umwenda w'ibitego 3. Deportivo Alaves iri ku mwanya wa 20 nta nota na rimwe ifite ahubwo irimo umwenda w'ibitego 7. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani, ni raundi ya gatatu, aho nyuma yuko Empoli itsinze ikipe ya Juventus igitego 1-0 iraza kugaruka ikina n'ikipe ya Venezia. Uyu mukino uzatangira saa 9 tariki 11 z'ukwa 9 2021. Napoli izakira Juve, ekipe ya Atalanta izakina na Fiorentina, Sampdoria ikina na Inter de Milan, Torino ikina na Salernitana, ekipe ya Cagliari izakina na Genoa, Spezia izakina na Udinese saa 9 n'ubundi tariki 12 azaba ari ku cyumweru. Tariki 12 nanone Milan izakira Lazio Roma. Ekipe ya Sampdoria izakira Inter, Torino yakire Fiorentina, Cagliari yakire Genoa, Spezia yakire Udinese, Milan yakire Lazio, AS Roma yakire Sassuolo, Bologna yakire Hellas Verona. Ubaka kanya kuri karandiriye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Lazio Roma iri ku mwanya wa mbere ifite 6, AS Roma iri ku mwanya wa kabiri ifite 6, Inter de Milan iri ku mwanya wa gatatu ifite 6, ekipe ya AS Roma iri ku mwanya wa AS Milan iri ku mwanya wa 4 ifite 6, Napoli iri ku mwanya wa 5 ifite 6, Udinese iri ku mwanya wa 6 ifite 4, Bologna iri ku mwanya wa 7 ifite 4, Sassuolo iri ku mwanya wa 8 ifite 4, ekipe ya Atalanta Belgrade iri ku mwanya wa 9 ifite amanota n'izigamye igitego 1. Ku mwanya wa 10 turasanga Fiorentina ifite amanota 3 irimo umwenda w'igitego 1, Empoli iri ku mwanya wa 11 ifite 3 irimo umwenda w'igitego 1, Juve iri ku mwanya wa 12 ifite inota rimwe irimo umwenda w'igitego 1, Sampdoria iri ku mwanya wa 13 ifite inota rimwe irimo umwenda w'igitego 1. Ku mwanya wa 16 hari Torino ifite ubusa bw'inota, iri ku mwanya wa 17 hari Verona nta nota na rimwe ifite ahubwo irimo umwenda w'ibitego 3. Ku mwanya wa 18 hari Salernitana, ku mwanya wa 19 hari Genoa, ku mwanya wa 20 hari Venezia ifite ubusa bw'amanota ahubwo irimo umwenda w'ibitego 5 mu mikino 2 imaze gukina.
Reka dukomereze mu gihugu cy'Ubudage, nabo bazaba bagaruka kuri raundi ya kane, aho ikipe ya Bayern Leverkusen tariki 11 z'ukwa 9 2021 isaa 9 n'igice ikipe ya Bayern Leverkusen izakira Borussia Dortmund, Stuttgart yakire Wolfsburg, Hoffenheim yakire Mainz 05, ikipe ya Freiburg izakira FC Cologne, Union Berlin izakira na Augsburg, Leipzig yakire Bayern Munich, Eintracht Frankfurt izakira Stuttgart, Bellingham yakire Hellas Bisk, ikipe ya VfL Bochum izakira na Hebes, Borussia Mönchengladbach yakire Erimian Bielefeld. Uba akanya kuri karanire ikipe ya Wolfsburg iri ku mwanya wa mbere ifite 9 zigamye ibitego bitatu, Bayern Leverkusen iri ku mwanya wa kabiri ifite 7, Bayern Munich ku mwanya wa gatatu, Wolfsburg ku mwanya, Freiburg ku mwanya wa 4, Dortmund ku mwanya wa 5, FC Cologne ku mwanya wa 6, Mainz 05 ku mwanya wa 7, Union Berlin ku mwanya wa 8, Hoffenheim ku mwanya wa 9 ifite 4 zigamye ibitego bitatu. Ikipe ya Leipzig iri ku mwanya wa 10, Beckham ku mwanya wa 11, Bielefeld ku mwanya wa 12, Stuttgart ku mwanya wa 13, Eintracht Frankfurt ku mwanya wa 14, Borussia Mönchengladbach ku mwanya wa 15, Frankfurt ku mwanya wa 16, Augsburg ku mwanya wa 17, Hector ku mwanya wa 18. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'Ubufaransa, bo bari kuri raundi ya gatanu tariki 10 z'ukwa 9 2021 ikipe ya Lille izakira Lorient, tariki 11 z'ukwa 9 2021 saa 11 Paris Saint-Germain izakina na Clermont 33, AS Monaco yakira Olympique de Marseille, Montpellier yakire Saint-Etienne, Rennes yakire Stade de Rennais, ekipe ya Metz izakira Toulouse, Stade Bordeaux yakire Angers. Ikipe ya Nantes izakira Nice, Olympique Lyon yakire Istanbul Strasbourg. Uba akanya kuri calendrier mu gihugu cy'Ubufaransa, ikipe ya Paris Saint-Germain ku mwanya wa mbere ifite 12 zigamye ibitego 7 mu mikino, no kuvuga ko nta mukino n'umwe iratakaza. Angers ku mwanya wa kabiri ifite 10, Clermont ku mwanya wa gatatu Lille igiye gukina n'ikipe ya Paris Saint-Germain, no kuzara ko Paris Saint-Germain zitwara nyuma y'aka gakipe kari kwitwara neza cyane. Nice ku mwanya wa 4 ifite 7, Marseille ku mwanya, Olympique de Marseille ku mwanya wa 5, Rennes ku mwanya wa 6, Lyon ku mwanya wa 7, Rennes ku mwanya wa 8, Olympique Lyon ku mwanya wa 9 ifite amanota 5 rimwe umwenda w'ibitego 2 mu mikino ine. Bezami wakoze gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez, mwakoze kandi kanda subscribe kugira ujye ubasha kubona